Uplitanje sveta sprečilo je Jugoslovensku armiju da se bori za Srbe, ali umjesto nje lokalne vojske i privatne milicije su stupile na scenu i veoma uspešno povele borbu protiv srpskih neprijatelja. Najčuvenija od tih lokalnih vojski zove se Srpska dobrovoljačka garda, poznatija kao Arkanovi tigrovi. Zamislite Johna Wayna, pa dodajte malo Ramba i shvatit ćete čoveka koga zovu Arkan. On je zapravo poslanik u Skupštini, ali voli da u šali kaže da ni ne zna gde se nalazi Skupština. A ako poznajete Arkana, to vas neće iznenaditi. On je političar koji ide u uniformi i nosi veliki pištolj, koji su njegovi ljudi naravno oteli od neprijatelja. Moji dobrovoljci, moji tigrovi su u ovom ratu zaplenili svo oružje koje imamo. Čak i oružje koje ja imam, nemačke proizvodnje. Uzeo sam od mrtvog ustaše. Možete li nam ga pokazati? Naravno. Ovo je Heckler Koch. Lepo oružje, divno. Zato im ga je Nemačka i dala. Uprkos njegovim uspesima na bojnom polju, Arkana ne obožavaju svi Srbi. Istina je da ga neki smatraju herojem koji brani čast Srba. Oni vole njegove antikomunističke nazore i njegov imidž junaka. A da ne pomenjemo njegov smisao za humor. On je nazvao ovu dogu Alija, po lideru bosanskih muslimana Aliji Izetbegoviću. Ali van Srbije Arkana smatraju pretnjom miru, jer njega niko ne kontroliše i on ne prima ničija naređenja. Ujedinjene nacije hoće da ga izvedu pred sud zbog ratnih zločina. On ima 40 godina, sina iz prvog braka koji ima 18 godina i još 4 dece iz drugog braka. On je prešao dug put od svog života pre rata. Tada je vodio poslastičarnicu u Beogradu. Njegovo pravo ime je Željko Ražnjatović, ali ga niko tako ne zove. Za Srbe on je jednostavno Arkan. Vođa tigrova nas je pozvao na doručak u svoje prostorije u Erdutu, blizu Vukovara, na samoj granici Srbije i Hrvatske. Svet trenutno nije prijateljski raspoložen prema Srbima, to znate. Znam, zbog zločina koji su izvršeni na ratištu, etničkog čišćenja i tako dalje. Da li se to dešava? Prvo morate da znate da napravite razliku. Kada je rat počeo, predsjednik Jugoslavije je bio Stipe Mesić, Hrvat. Polovinu jugoslovenske armije su sačinjavali Hrvati, muslimani i nešto Srba. Dakle, ko je počinio te zločine? Možemo samo da kažemo, ta armija, komunistička armija, a ne mi smo srpske patriote, dobrovoljci. Došli smo da zaštitimo naš narod, naše crkve i naše groblja. Može se reći da nismo imali tenkove, artiljeriju, ništa, a oni su imali sve. Dakle, ako se govori o ratnim zločinima, može se govoriti samo o hrvatskim zločinima, jer su oni ubijali civile samo zato što su Srbi. I možemo da optužimo komunističku armiju, jer je ta komunistička armija bombardovala civile. Nisu razmišljali da li su ti civili Srbi ili Hrvati ili muslimani. Oni su bombardovali sve da bi zauzeli grad ili selo. Ako vi ne radite ovo što radite, ako ne skupite borce i oružje da zaštitite srpski narod, šta mislite, šta će se desiti? Novi genocid. Vi mislite da će Hrvati zauzeti Srbiju? Da, sigurno. Mi se borimo protiv novog fašizma, hrvatskog fašizma, koga podržavaju Nemačka i Austrija. Ja uvijek kažem da Nemačka u Drugom svjetskom ratu nije izgubila. Ona je pobedila, jer su se ekonomski razvili, sada su ujedinjeni i jaki su, vidite da pomažu Hrvatsku naoružavanjem i ostalim.
Hoće da izađu na Jadransko more. Mislim da bi Hitler bio ponosan na sadašnju nemačku politiku. Mislim da bi Kanađane zanimalo da čuju kako se vi snalazite u ovom sistemu. Da li sarađujete s republičkom vojskom ili ste nezavisni? Kako to funkcioniše? Naravno da sada sarađujemo sa vojskom. Ta vojska nije ista kao pre godinu dana. Još uvek je loša jer sanja o crvenom suncu, crvenoj zvezdi, crvenim selima, crvenim putevima i crvenom nebu. Ali nadam se da će oni uvidjeti da je sunce žuto, da je nebo vedro i plavo, da su livade zelene. Nadam se, iskreno se nadam. Jedino što sam ja uradio su dobrovoljci. Mi nemamo politička opredeljenja, mi ne predstavljamo pretnju ni za koga. Mi samo, kao što sam rekao, štitimo svoj narod. Vi nosite fantastičnu uniformu, vidim da imate odlično oružje. Gde nalazite novac za sve to? Reći ću vam. Zaplenili smo 8 ustaških tenkova, puno topova, puno transportera, puno kamiona, sve od ustaša. Jer se mi u ovom ratu borimo našim srcima. Mi smo komandosi i uvijek ih iznenadimo. Oni ne mogu da spavaju tamo gde su tigrovi. Predsjednik Eisenhower, koji je bio general, vrhovni komandant, govorio je da najveće vojskovođe na svetu ne vole da se bore i ne vole da idu u rat i da je najbolji vojnik onaj koji nikada ne mora da ode u rat. Tako je. Slažem se s predsjednikom Eisenhowerom. Vi tako mislite? Da, ja ne volim rat. Ja mrzim ovaj rat. Mrzeo sam ga od početka i sada ga mrzim. Mrzim što se borim. Ali moram da se borim. Moram da štitim svoj narod. A sada kad sam postao poznat po tome, moram da ih štitim do kraja svog života. Vi imate reputaciju čoveka koji uživa u svemu tome, koji voli rat. To nije istina. Ja imam 4 divne dece, imam ćerku od 10 godina, imam sinove blizance od 9 godina. Imam ćerkicu od 2,5 godine. Volim ih, hoću da budem sa svojom decom. Zašto mislite da morate ovo da radite? Mogli ste da ostanete kod kuće i da se igrate sa svojom decom. Vi ne morate ovo da radite, niko vas ne tera. To je vaše lično opredeljenje. Vi Kanađani to ne razumete jer vi nemate ratove. Nemate Hrvate, niste imali Nemce. Zato vi to ne razumete. Imate dobar život i baš vas briga, razumete? Ali ja sam Srbin. Moju porodicu su u Drugom svjetskom ratu pobili Hrvati. Ja se ne svetim. Ne želim da kažem da se svetim. Jedino ne želim da nevina deca stradaju i budu ubijena zato što su Srbi. Da ste Jevreji, bolje biste me razumeli. Ili da ste Ciganin. Ali vi Kanađani ne shvatate kako je ovdje i kako je bilo za vreme Drugog svjetskog rata. Problem je isti. Znate da Ujedinjene nacije hoće da vas izvedu pred sud kao ratnog zločinca. Uopšte me ne zanima šta misle Ujedinjene nacije, jer ja znam jednu stvar. Ja imam 2 sudije. Meni sude Bog i srpski narod. I sve te hrvatske igre u Ujedinjenim nacijama me uopšte ne zanimaju. Stvarno me ne zanimaju.